Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela-ke zona-ke kulona-ke ikhasi leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze singaphuthusi izindaba ezinjengamanje ngabe ucindezela-ke i-button usubscribe njengamanje-ke. Udaba okulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ezingenayo-ke laphana-ke oweluli ubanjwe inkunzi wadlwengulwa. Ubanjwe inkunzi wadlwengula umshayeli wesilisa weloli waseZambia edlwengulwa amadoda amabili laphaya eThekwini emtateni oseBayhead. Umshayeli uficwe engakwazi ukukhuluma kodwa yena ubelokhu ekhombisa amaphoyisa izinqe ladlwengulwe khona. Amaphoyisa avele amuhlaba kunokuba amuvulele icala. Abantu enkundleni zokuxhumana bajabula kabi ngale senzo, bathi vele abantu bokufika abayeke ukushayela amaloli. Seniqala omunye-ke umkhuba lapho-ke eThekwini manje-ke iposti-ke le iriphotha-ke ibhalwe umuntu-ke oriphotha-ke izindaba-ke laphana-ke ezineqiniso-ke kakhulu-ke. Mina ngisacela ukuvula phansi ngama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe engizobe ngikufakela-ke zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.